Ulaklat na Pope Francis kabalang Katolik. Ubaladon Prasnem kagarta. Ubadon nagajingpang kabajur kabaring pat penhiar mensim. Gane bagi khot ke plinamunya. Ulaklat no mentagasi hagayingsa ajeng u hakasa Santa Marta ong ke kubur jong ke Vatikan. Hagapor nyolai pesan mentagastep Bishop of Rome Francis ulalik paino syau pa jong u kajing im jong u barok silinter kedai ke baula IT ban syakri yu blay bade ke balang ong ke kurwo nau Kardinal Kevin Farrell ubadai Vatikan Administrator. Pope Francis udai Pope banangkong tam nakajai benriu Latin American jong ke balang Katolik syam lalak syuk setia bandon benta hagale niam Good Friday lalai snem kenti bat layo iru ya u tang kenjit ha kajingi kendu jong u bat JD Vance ubadai Vice President jong ke Amerika aga step jong ke siblay ki doktor kila ajimut yu Pope Francis bu unsyong thaj purai lade nrei aga step jong ke siblay ulami ban kublay yu pailang jong ke balang Katolik walau don aga jingpang ke bajur bat belai kublay ya ki live san hajar ngut kiriungai ki bay lumlang ha Saint Peter Square ha ke bau kawe kti ya ki badon ha katei ke madan na kerensan ke baudon. Pope Francis ladai wei na ki Pope bat mentam na ki wei pat ki Pope jong ke balang Katolik.